Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero leyi a yi nge chayi kahle King Damba u ri u lava ku tseleka beef a tselekela xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu ku va ta angula eka risimu ra Damba vakhegulu hi ta tsundzuka leswaku ri lembe ra 2021 hi paseka Mr Post va humese album leyi thyiwe leswaku ri madlokonya naswona eka album liya ku vi na risimu leri ri thyiwe leswaku ri Damba vakhegulu laha Mr Post a va yevula kumbexani ku bifa Thembani loyi hi ku famba ka nkarhi a nga hetelela vuxaka bya yena na Mr Post byi ri kahle swinene swi karhi swi landza ku va Mr Post va hlangana na yena edorobeni ra Giyani naswona va n'wi tshembisa ku va n'wi swenula laha a nga tsutsumela exiphoriseni Mr Post va n'wi sindzisi leswaku ri a endla nkandziyiso thwi eka xiyenge xa mabulu xa Facebook ku va a tisola karhi a voniwa hi mani na mani tanihiloko a tshame a delela xiyimbeleri Mr Post a swi teka nkarhi loko Benny Mayengani the president va ta va humese album ya vamatiko lembe leri nga hundza lembe ra 2022 hi N'wendzamhala ku vi na risimu ra beef ra n'waswigalana hi voni King Damba u vi un'wanyana wa vanhu lava a va tsakile kumbexani ku tlangela swinene hi risimu leriyani loko Benny Mayengani the president va tseleki beef va tselekela xiyimbeleri Mr Post ta kombisa leswaku ri Benny Mayengani the president va be kona se sweswiwani King Damba u kombisa leswaku ri u lava ku tseleka beef a tselekela xiyimbeleri Mr Post a ya hlamula risimu ra Damba vakhegulu so la ku ta mi byela ku hi ya ku bifeni madyambu lama studio hi ya ku bifeni ya baba rijununu hi hetisa chorus marijununu i hosi yo nuha swinene i hosi yo nuha marijununu hi nyuherile dyondzo bya kona byi va hana vanhu ku byi ri henhla ka xiteji marijununu hosi leyikulu ya ka gasi marijununu ya ku va bifeni swi tikomba King Damba a fana na rihlanga ra nambu ku hi ta tsundzuka leswaku ri lembe leri nga hundza u humese album naswona eka album liya a karhi a bifa xiyimbeleri Benny Mayengani the president kambe hi N'wendzamhala a karhi a tlangela swinene loko xiyimbeleri Benny Mayengani the president va yevuli Mr Post ku ri ku hi nkarhi lowu Mr Post va karhi va sweka album ya vona leyi nga huma hi N'wendzamhala u kale a ya fikelela estudio xa Mr Post ku va a ya yingisela leswaku ri Mr Post ve le ku swekeni ka yini a tlhe a hetelela hikuva a themendela leswaku ri Mr Post va yi tselekini beef kambe loko se ku ya huma album ya Benny Mayengani the president se a jikile leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka gas Dilolostro Damba visa malo